laguna saha anjeun cenah sahur bos bubun saha anjeun tong bubar lain jadi MC ya lagu saha anjeun cenah sahur bos bubun nambe pangaki was bubun saya bobe sarang salira bos bubun saya bobe saha anjing manis imutna saya rupiahna pas bubun saya bawa bit miwa ibu koyong bos bubun saha doa saha naminna salira kagungan saha kaseting kapina inam aduh 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 saha bos bubun saya bobe saha sanusa bos bubun saya bobe saha anajeng sasa nusa bos bubun nami aja bos bubun saya bobe lembu aja payot terang kabumian nah saha nu gaduhna saha bos bubun saya bobe ku nembe depan ku nembe pangaki bos bubun saya bobe sareng salira bos bubun saha Pak Ulis acu anu bak manis imutna
sae rupiah koyong akan bos bubur saha anjing duh aduh bos bubur saha ngamin aulis aja salir kagungan sang kasepti kabina bina aduh 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 saha aulis aja koordinator silih antosa sanusa bos kubuna saya bodi saha aja aulis aja koordinator silih antosa sanusa Bapak Didi aulis aja lembur aja kota kita kabumin eta nasa gua no gaduh saha aja aulis aja deui anu bager lapang silidadosa aulis aja satar cate saulian bos bubur saya bola koordinator silih antosa karunia Mulia Adi Sarengan bos bubur di dolar silio sabilu Bapak Didi dolar ayo bos bubur ring-ringan bola muda bos bubur anu bager kaminus Asulegar Bapak Didi dolar di barengan Bapak Didi dolar di barengan aulis ajo koordinator silih hirup najul bos bubun sahibul bed memantap barat kabur bos bubun adei tarangan kabur ojang bos betai bubun anu bagi aja aulis aja anu sayang aulis aja bos bubun bos bubun adei ujang bentai deui anu bager bos bubun aulis aja menjadi bayar apa bos Pak bubun ujang bentai deui sahibul bed remaja zaman ayeuna Cianjur resep mode anu gen bos bubun sahibul bed gaduh pasir ipin kaya bangsa bos bubun resep data hadis keti Asulegar bos bubun deui pagerti globalisasi wah pergaulan hayang bebas
Akebo Eta muda jadi aturan akebo racun generasi Aulis ajo anak temandang Aujang betai situasi Ayah didit tetap dolar pemangku hajat remisi Ayah didit dolar pemangku hajat aya di dina dolar harus tangkep harga diri Aujang Aujang betai mentai dari anu Aujang bagi betai etak si ngerusak badan jeung iman Aujang betai lancar jahat Aujang betai jadi aman bangku hajat mana Aujang bubur bos bubu saya mau anu aja bagus bos bubu dari anu bagus Akebo aduh Akayun karunya tuh Akebo mau jadi korban etak si Akebo Kapayun sabana mangsa ulut pusing aturan Akebo kena hukum karena sang istri Aujang bubur bos bubun dari anu bagi Aujang bubur remaja zaman ayeuna resep mode Akebo anu ngentri Akebo bahwa Hadir daya bangsa resep datang gadis kopi bos bubun Ayah didit pajarti dolar Bangku hajat globalisasi Ayah didit dolar Bangku berkali hajat ayah bebang Ayah didit dolar Bangku dikonasi hajat disarangan jangan Aujang betai taksi Ayah didit dolar poho merah poho basah Ayah didit dolar taksi jadi racun generasi Ayah didit dolar anak temandang situasi Ayah didit buka dolar bendul dan permisi Akebo karena takut Alus bojo harga diri Ayah didit dolar pemangku hajat ayah di dina Ayah dolar didit taksi dolar. ngerusak badan jeung iman Bila jam sumping Alus lancar bojo Bungsu jahat Jaya Ajamun jadi Bos muda hamba Luas jaya keamanan mantap goyang ketertiban bos bubun deui Aujang bubur Pada rezeki Buana Jaya bos bubun urang kaangjang dosa ngamar kacung dina tutupan tapi nahan durian gening emas Akebo Erik pegang sing apa